Bimwe mu byago ushobora guhura nabyo niba wisiga mukorogo cyangwa amavuta yo kwitukuza. Nta muntu n'umwe utishimira gusa neza, yaba umukobwa cyangwa umuhungu, umugore cyangwa umugabo. Nubwo twese twifuza gusa neza, ariko tugomba no kumenya ingaruka ziterwa no kwitukuza cyangwa guhindura ibara ry'uruhu rwacu ngo dukunde turusheho gusa neza. Ibi bikunze kuba cyane cyane ku birabura. Izi ni zimwe mu ngaruka zigera ku muntu witukuza agahindura ibara rye ry'uruhu. Ingaruka ya mbere, ubuhumyi. Kwisiga amavuta ahindura uruhu rwawe, ibyo bita kwisiga mukorogo cyangwa kwitukuza, ntabwo bishobora gutuma uhuma ako kanya. Gusa mu gihe wisiga amavuta, iyo uyisize hafi y'amaso, ibigize aya mavuta bishobora gutera kubura ubudahangarwa bw'umubiri, bigatuma amaso yawe atakaza ubushobozi bwo kureba neza. Kandi bishobora no gutera ubuhumyi mu gihe ayo mavuta ageze mu mboni z'amaso yawe. Ibi byavuye mu bushakashatsi bwakorewe ku mavuta akoreshwa mu guhindura ibara ry'uruhu arimo hydroquinone. Aya mavuta akoreshwa n'umubare w'abantu benshi mu guhindura ibara ry'uruhu rwabo. Ingaruka ya kabiri, umuvuduko w'amaraso n'indwara ya sima. Ushobora kumva ko bidashoboka ko kwisiga mukorogo byagutera indwara y'umuvuduko w'amaraso cyangwa sima, ariko ibi birashoboka. Ibigize aya mavuta ahindura ibara ry'uruhu birimo ibigenda bikajya no mu maraso. Iyo bigeze mu maraso, umubiri ntabwo wongera kuvubura umusemburo utuma umuntu agumana ibara ry'uruhu twari dusanganywe. Si byiza, si ibyo gusa kuko binatera indwara z'umutima ndetse na sima. Ingaruka ya gatatu, uburwayi bwo mu mutwe. Mu gihe ukoresheje amavuta, ushobora kugira indwara zikomeye zo mu mutwe. Ingaruka ya kane, indwara y'igisukari cyangwa diyabete. Ubushakashatsi bw'isosiyete yo muri Canada bwagaragaje ko ingano ya hydroquinone iba iri mu mavuta akoreshwa mu guhindura ibara ry'uruhu ndetse na mercure kimwe n'umushongi wa silver biba biri muri ayo mavuta akoreshwa mu guhindura ibara ry'uruhu bishobora gutera indwara y'igisukari diyabete. Iyo akoreshejwe igihe kirekire, bigera aho umubiri wawe ukayakira, akinjira amaraso no mu turandaryi twayo bikagutera diyabete. Utibagiwe no kugira umubyibuho ukabije, ari nabyo bikurura ibyago byinshi byo kugerwaho n'indwara nyinshi zitandukanye. Ingaruka ya gatandatu, ibibazo by'impyiko. Bishobora no kuvamo gupfa kw'impyiko. Kwisiga amavuta ahindura ibara ry'uruhu igihe kirekire bigeraho bikangiza uturemangingo tugize uruhu kandi ari wo mwanya w'ibanze ugaragara ku mubiri wacu. Gukomeza kuhakoresha bituma umubiri utakaza ubwirinzi bw'umubiri n'uruhu muri rusange, bikawuviramo no kubura ubushobozi n'ubwirinzi bwo kurwanya indwara. Ibyo binatera gutakaza ubushobozi bwa bimwe mu bice bigize umubiri wacu ndetse n'impyiko zacu ntizikore neza, ari nabyo biziviramo gupfa bigakenera gusimburwa izindi. Ibi tuvuze haruguru si byo gusa, hari n'ibindi byago byinshi ushobora guhura nabyo bitewe n'umubiri wawe. Buri wese yitondere kwisiga amavuta atukuza cyangwa mukorogo kugira ngo akomeze kugira ubuzima buzira umuze. Iyi nkuru muyigejejweho na Bangabijya Habyarimana.